mahake kaki yoli ni guru mak baca malatoni pacaya-caya denulle ma de cenge ya nang kana na pe jaji na tuli duh denulle si bawa palago ya tu si batu denulle si bawa denulle pak ya ko meki palai sangita palai same maniru tu jajinna denulle magi nak barasanji si sabu salawa nang kahadesa na nabi tani gini kita masalawa lo kuria kasih sabu pasti terhajat niatnya atau terhajat cita-citanya betungan na sini na pak dongan nak kena terima pung Allah Ta'ala. Makanya isi barasanji itu 1000 kali salawat kepada nabi, menunjuk kepada nabi. Makanya dibaca barasanji makom itu mai gapo tau nasa bid'ah barasanji bid'ah den wadi baca tapi mapace ya caya agak nyero. Makanya penting ya na degaga cibi dan ya sempajak apalagi kedua degaga tegere ya ko dia nak baca teh makobami lala matan meringerah agak senero tapakoro ye natina mitay meringerah na pangulo ko pong Allah Ta'ala na pamamako maka pajatogi magatogi tapakoro sana tanya sempajak atau cuku imakoy napa na pendre yaitu nasa cica cuku cica cenga dena kada cuku yolo na pacenga katulak bahasa na patareka itu maka da cica cuku cica cenga betongan na cica miata mas sompa cica tomi isompa maka itu tapi salah pahang ini tapi mega tau mangkali ngai salah pahati bate na pakai dena sempajak cuku bayi maka na pacenga na selesai ini atau pusat tu ya tu mesti pahang iya ro betongan naga iya ro watak kali cukui cenga batenge iya na tu nak kada salatu mi'rajul mu'minin iya mi komelo imas sempajat tani pake ipakanja kini paringerange yang enggak ni ele ipalaisa ni ele ataki ripong Allah Ta'ala iya kini nang kapuang itu maka dena iya na tiasa khusyuk sebelum salat yang payat tengi mas sebo magini tengi mas sebo pak denule makanja ko to mas sebo denulai Allahu Akbar denulai ya nang katau masabo na kada husu ka pamulan na pajaiwi palimatan resiraka gitu selesai napa wa di husu pak ya mau paro puruna itu iya makanya ya tu ampai ko salah yang itu bu dena wa dilari ya nakama teh aja talari jok biasa ki pak makanya bitana nih gini kita lari si bawah itu setannya nateng itu lari maka apa yang tahu nasa udah pimo apa betul lari aja tak lari biasa-biasa saja makanya pelabatnya masuk yo kopi matu sampai ya sunat itu tempel itu kanya kini sunat kopi rotatu tuh ya miko deta jame sunat ya kopi sikiri tapi to sikiri na tuh astagfirullahaladzim 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 angkat tu tambah ini astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaih maka mana malampe lada nama kada bami nabi ta astagfirullah maka da Imam Malik dena salah ya nabi ta maka da astagfirullah situ kan ada dosana jadi ko makai ka dosa mo ko bakal ba astagfirullah dia penagana pataru astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih kenapa mapaci ya ko maka da ba astagfirullah padami itu rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdi ya nabi tak kata lu na baca pak dega dosana ya ko na baca kata lu apalama masang iya ko makai dosamu ya ko kata lu baca nape pasusu dosa dia pakai apalam ipagana tapi itu alasan sampai ingkat tambah ini ya je tapangewanya angkat to maka da de cican nah namo cican ko mana samoy daripada kata lu dega mana surah gitu mu baca ya namo cican subhana rabbiyal azim wa bihamdi iman nasah itu kono maka dia mantap sapi akatalu aja na cicam magai nasi ko cicam yung baca na dia naletu dia nagamuran no akatalu pa ya ko dia naletu pamulang yang kau padua para ko tumal libandike ya kipu ina malolo pamulang kan kau padua ya ko cidi mimoli dia nagamuran no ka maki itu makanya beda-beda penjelasan ulama ya kia maka da kaya pakai mana nih ya ko malas simangi cicam na baca betul ya ko santai imangnya tak baca ketelu ya ko masa peja sunnah ki deto ganggu ki namanya menyamo pagan nak tapi itu pakai mana nih tergantung suasana nasabana moda bita mako to mandari malampe-lampe paku puna mandari tom ponco-ponco mako matoro
ya mikoloki jupanda na oto na teta curi talepa masampajang aja tabaca kapitu na salai gitu to. Ikan makom itu suasana sholat juga itu sebenarnya begitu, mengikuti keadaan itu usahakan yang rubuh aja nih, paksakan ya, aku menyamang saya disampaja sunnah ya pelan-pelan peri mau to kimat tahajud pelan-pelan peri PTT suju nasabah ya itu suju pala gak dosa, makanya kau sampajangnya dua tuh kalimat iya mi kotor rokok tiwi si suju na pakai subhana ini tuh pak dua subhana rabbiyal azim dengan subhana rabbiyal ala ina tuh ampai makadami nabi teh ya ko suju si barrokok tak denna dosana pada tak denna na dongnya boleh ditakin aja jadi onron na gak dosa kotor rokok, makanya kotor rokok makanya aku metetai aja na tapet Allah kasami Allah dia apa tuh na buang ya, makanya PTT Wiro nalega, makanya beda makanya guru Profesor Dr. Nasarudin Umar lengi suju lengi sajid ya senge suju watakale ya senge sajid ruh yang dihadapkan di hadapan Allah yitai alewe mangolo ditumpahkan dosa kemudian duduk lagi baru baca Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafa'ni warsukni wahdini wafini wafuani apa sih suju itu membersihkan ya kongka emberek katong penuh carepa ada sampahnya ditumpahkan mapai pekanjaki pe manipatamai wae kemudian ditumpahkan kembali itu sudah bersih karena sudah 2 kali dicuci makomati itu suju tapi aja tak ada wami kalau ada dosa ke mika pagana ya kepa salah itu sampajangnya mi pegai makiro di itu penting di makom itu ite eleve minta sujud di hadapan Allah pak mika moje turupan atau mas sempajang angkat atau mas sempajang menri mangolo ko pong Allah taala angkat tau yakimi maka dana ita ka pong Allah taala sebab dia pakai anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka anta budallah kasiwiang ipom ridalan na kasiwiamu yaki ko makada wite pong Allah taala ya ko de mulai pakai yaro pakai yang kedua yaki bano makada na ita ka pong Allah taala selesai mega putu to makutana sapi ko carane sopo pong Allah taala dijeng kediri tapi ko carane ngeram ya kade mulai dapi ko yaro ya benar makada na ita ka pong Allah taala selesai yo pwede to limeki sapara gilalang manu pacen ni peringaramu aja nah poda bani makada yaki bano makada na ita ko selesai na nabi tami to makada anta budallah karena kata rau fa illam takun tarau ya kode mulai mitai fa innahu yaraka ya kibano makada na itaka selesai dia na mega cincolana ko makito apa mega to tau melo imitai na dega haga Allahu akbar wah itu aja nah ya kibano makada na itaka pada kongka okoro katabang itu angka goro korona katau celeng okoro yase ya kibani makada kemita kak makoro atau kacami bolo maka dana itaka tay pole lala dewi tay lala selesai ya benar ya kibano maka dana itaka pong Allah taala rokok na itaka suju makanya apa pak bu de nama rajik perhatikan nggak na iya nanti asa al hudu na iya ko husu dua yang pertama al hudu yang kedua bitawadu makanya husu itu ada dua merasa disaksikan diperhatikan dan merendahkan diri ya nanti asa husu tanya fokus apa dia kata mas sampah mulai pukul sepak dia gagah ya butuh Allahu Akbar tin saya ni rumah belum basuh ni kata aku tanya ini makanya soli tapi terpengaruh pas sampah yang Allahu Akbar maka kan jak kata dere nak apa berasingan temon di nasalani orang berasingan ya kata kapan ni saja na setan jadi denulle 100% itu pasti lese ya nang katau maka dia masam pajak dena lese peringan raku ya kau tahu merenak mata pak ya kau tahu maingat dia mata pak pajaiwi itu jadi makomi robabu iya mi sampaja makanja megai peringan ranah magai tapi dakang ya iya sampaja makanja megai peringan ranah nareko dibawa ke akhlak tapi iya kau hitungan pahala iya malampe bacana hitungan pahala tepahan nih apa iya tuh bacaan sampajange make pelang peringerange rubai ahlak makanya dalam tasawuf as-sholati anil ghaflah as-sholati anil yaqdah as-sholati anil hudur as-sholati anil ghaidah apa ya ko makadai gaplah mapa mulai kata bere latu mak bere salat de beto kan ngerang
Di mereka dengar betungan dari ini karena dengar lopung Allah Taala lima nawa mi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kun datang sandala baru apa benar ko kala dari Muhammad Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta guncingan lomo karo muturu ke benar ko kamal arrahman rahim lapat demo karo komporo ke benar ko dinepat jenisanya romal do maliki umidin ala sesaku de pulu ge benar ko bosi mah. Tu lima karo. Gaplasannya tuh makanya guru tanam 50 tahun masampajanya tuh tadi na berubah lah na pacecer mataru. Iya na tuh nangka pas sampaja rajin lo mabere jamak manggala empelite pala. Papangewa bali bola na sepi ko caranya pas sampaja pak ustaz na papangewang oh bacaan itu makanja peringeran na kurang. Makiro jeje ko meki pakanja ki ahlak tak peringeran tetapi kai. Ya ko meki mai gapalata pelan-pelan bacaan. Kama kiro tapi tanya standar imang angka tuh sempajang. Iya ko imang 60 ayat yang paling panjang. Ia lautangai 30 ayat. Ia maponco 15 ayat. Ya naro, yo pi dia sangi maponco inna atena. Apa ia nak kadai mangai lam yakunil ladina kap nasab malampi ya. Tapa mati di nasab mai tai. Tapi ya ro. Mau tato ya tu imange pak marajime tu pilih. Pak makai kebicaraan si garu-garu tau matapai tau munapi tau mak guru tau masalah kamana ko pilalang. Nama bicara mana tu ko masui. Ia tahu matapai maka dewe maponcola de je bacaan imannya. Ia tahu munapi kama epita na lupa tama nasa lantai pa bacaan lah. Itu jadi mako tu denru lepat tuju mana itu ampai imange angolo watak bani di. Aja tangolo mondri. Angolo wat batongan na kumani po ngala taala mangolo. Tahu po ngala taala pepetenangnya tinna tahu aja na murus iya roh. Cuma kami kaidah ia ko mancaji mako palampe-lampe ponco-ponco ki bacamu. Ia ko mancaji cepat sampaja cadi ko palampe-lampe ri bacamu. Maka apa yang masih giliga? Ia ko mancaji mango wadduha wah mak afimis salabah kanjak labun. Alhamdulillah bo rate-rate sisa nama sampaja cadi kalau sama dalam dia gaji itu membaca. Perlu tahu cek daripada cengi ya. Nah padamu itu pun Allah Taala mau nerima ngolo magi mau balik ko cadi dimu. Padamu iya tuh rakaat ketiga keempat itu maka gaya ko pamulan rakaat pertama metamu pana lagora gi Fatihah sisa na rakaat kedua cinampal ada mani nate guru tuh nasitannya apa imangnya tuh nak tau kapujian mo pa itu tuh apa magi na po Allah Taala menamuji itu metari magi na malas siro na kalinga tahu berarti sampai jamu terpengaruh ko paring kalinga na tahu tanya apa po Allah Taala mau kata itu jadi perlu tuh hati-hati timang yang payak cakap mancajima sampai lo parotes baca katu ma parotes iba pak dia mancajima jadi pasang iba ma peringat lama tapi katoi mapai tapi aku sehingga menyamang jadi sehingga tahu wajah menyamang kasadia mendidik anak-anak kita luar biasa berarti negara perjuangannya itu menghadapi Asadiyah di Wajo ini sebagai benteng yang paling kokoh untuk pembinaan generasi muda kita dan itu luar biasa gaungnya juga luar biasa dan dia nangkan istirahat guru dengan jihadnya itu luar biasa yai saliwangnya Pak Mamulan sudah mulai goyah Asadiyah yang masih utuh ini sini perlu matika anak-anak kita yang selesai di Asadiyah ditarik itu luar biasa makanya upasanya syukur anak-anak kita dari Asadiyah manfaatkan pak kepala korangnya maaf pakai itu ya miko kaidah iman tasyafi mi pakai merakai maka nggak ada iman sementara toh iman rawati pada iman sementara artinya hanya Ramadan dipakai ya kok palai kok masih kolai anak tal jihadu fisabilillah ya kong kaya lengi itu sebenarnya zakat berhak memang dia dapat makiro ya je makanja kong kana anak yatim ko he anak kasiasi tabawi lo singka makapla anak pedi dana ini masih dia terpakai dana ini na parewa matu mancajima makanya emang laki kong kana anak ko to na yatim ka daripada lo masih kola de gaga dina kada tahu no makapla ya pa wajah ko makapla ko ko stamma ko matu rewa no mancajima ngo maka kanja Iwai bisa na kamputa daripada meki makai mama kerajin apa imangi sio pagawe sara itu jam-jam mate Pak mate pinapang katolay no jam-jam mate ya tuh Pak daga metolay Pak makarajin ya ko sandro tapang ke pasilena dinampak ya na mate sandro tapang ke generasina nasa kiya lete ya mega Pak mega to pakaraji sandro dito pa naman raji jaman na ijampu yang terarewa iya pu imai talipong ini bersanji pu imah ngerangnya
sisa na terlambat si tangan jadi na paja inoko mana kamako imat tangan di repet telepon ginap yang kalau liwasa di tembak ceknya kayak wow inoko ya ko sanre terlambat si jak den inoko pak minta imalasa mako agak mako yo lipu ima mak barasanji ken ripat udang o kuirina rendringe ya ko sanre yo lima baca doa mata utama kemarai mako agak bu mako aja tasaka nalawisan pui mayo lima barasanji o kumirin rendringe pasandre lalu di telepon itu na oh tidak lama kalau kerja malau lisu mak baca ni masyarakat madoni tolal baru na baca ni padongan na makaruka makun raya dega ki boleh mau napan ka digam si bawangan ka sisa na makada pui mangal Fatihah makade makun raya lo duroso alo panne awe na suri baca Fatihah duroso ni lau makoga makwa Pak Yeropa pelayangi maka raja sadane nak kadana pui mangal Fatihah tapi makade makun raya lo duroso betul kana miri bolo dia nak baca Fatihah ro makanya diimain kalau kimak bersanja aja tak kenal Fatihah tak kenal Al-Baqarah dia itu nah telu gesok si tangga tak baca apa aja pi megatoni mah memang mako pak praktis ya kok kampung ya mega ni mah praktis ya nak baca doa Fatihah menina kulu Allahu na baca ya nak ko ana matana de gata ida palatu bawa daripada madosa bawat tawina sangi baca malampi Pak Ustaz na makarukah ya benar simpel ka cocok to maka pada udah lalu pada karama pe ko SMS bawa nih gimana Pak si baku dua laut SMS si kadalat tu ditupak doga kui ko mane mem tigau jadi masalah memang iya pui mayoli patuda kuirina rendringnya ko sanroy matar utama kamara ko to piese na ranjang pui mama baca da telu mi baki noloi baca da salama baca da wariala posibola ya ko sanroy lima baca da manuru baca da ngana wali kamana tamo korilala tudang aga na baca pui ma salawa pate lo ko nabita pate lo ko mate kulo Allah katalu kulo subra pala katalu kulo subra binas akatalu alif lam mim kaum muflihun ayat kursi tambah 2 ayat sesudahnya lillahi ma fis samawati Allahumma anta salam napa na tutup Fatihah 10 si dina baca pui ma ya ko sanroy aga na baca lalabami tu matanam dika na baca dika aga pe na baca ya na terakhir matu perman na te bauruna loke na patuni dupada na pakada walo lo takwala pasoro nah selesai dika payero nakutana ngasoge soni na samang lokege nagai si poago nagai ya je watan na yidi ustaz se macara mamabusa timu pake mi denang kalingai pake ni aya denang kalingai ya ko sanroy ma bici na mana nang kalingai makalan sar ala dopa lari masuk dupa pi depan iya mana tapi de to na ko mero kampu ku makohe de to gago ko de ga insyaallah nah ye de to gago ko alhamdulillah ya mesti ta jaga ya roh tepakan jaki gare madari meto kaya pak maka ada salah meto kije mahake kaki yoli ni guru mak baca malatoni pacaya caya denulle ma de cenge ya nang kanana napai jaji na tuli duh denulle si bawa palago ya tu si batu denulle si bawa denulle pak ya ko meki palai sangita palai same maniru tu jajinna denulle magi nak barasanji sa na barasanji si sabu salawa nang kahadesa na nabi tani gini kita masalawa lo korea kasih sabu pasti terhajat niatnya atau terhajat cita-citanya betungan na sini na pak dongan kena terima pung Allah taala makanya isi barasanji itu 1000 kali salawat kepada nabi menunjuk kepada nabi makanya dibaca barasanji makom itu mai gapo tau nasa bid'ah barasanji bid'ah den wadi baca tapi ma pace yo caye aga na yero makanya penting ide usahakan yero malah ni musi malah ni aga apalagi ko maaga sana mapatama Quran ini juga jadi masalah noli ni guru na lo lalangang pura ni lalangang nalen yang perlu guru na 300 sabu talu taugi pangaji anak 350 solalan na 360 na solalan na si taugi berarti si sabu ya sone pak guru
300 sak buang palok nana 20 metu 5 rupiah gaji na guru na sesa pacaya-caya si jami nalinga bali bola de na tinro tor mamose na tarten reten reto mako ay to mapat di si de na paje milaw do masalah iya nariwaja maka soli tak 2 jam itu gare si salame matoy makanya di sidrap itu pernah diprotes lomba ayam ketawa hadiah na motor si betelevisi sisa na musabaka tilawatil Quran piala manuk gagak lago motor hadiah na kau niru na protes itu masyarakat nasa salih ang kalalo pak sapi hadiah na jadi na demi to na di mewai kampo taman rasaki iya ro guru pangaji pak ya ko napatama anak tawit motor talyangi motor talyangi pijik megay kami manci guru pengaji padamu ipu imang iya biasa pu imang iya kupure mak baca ya leni lipa ya leni kasoro na iya lipa riolo apa lipa ci di saping solina lipa kasoro tomate Tele kasoro ni makuko apa engkamu pa tele kasoro aja na kasoro sa primbe melo mi ko napake itu mar-maro dari makaya Mariaw miti penghargaan paloko imata Mariaw Pak tap nanya mana mi jama-jama itu mau manu bicu megere imang itu karena di nagere mandar ya pak gande motor rotasi di manu lo bolana pui mapolo panina na peletu padahal tu nalai mangin na ketanina pemakaian bismillah Allahu akbar negere ya roba 28 na baca belana tabawa idi na baca ya rota gere tapla di bacana bismillah Allahu akbar ya bami tu maka ponco aja takkan bismillahirrahmanirrahim dan dipakai masina pengelatala mak bunuh angkat to baca bismillah billahi Allahu akbar kato makan bismillah Allahu akbar ma ponco ya kau deh tak pelak ya rumah tebawan ni haka ponco he ime tiba cok to magere angolok koki baitullah kemudian ajenne kinapa magere pak mega tu to manu ena jenne kinapa lena de nak jenne mega itu adab itu ajenne ki dalam keadaan suci namu tu to melo matoba kanuku to mak jenne to tomat jenne jolo napa tomat toba yo pidi tomat toba jo napa lo dio sigilingan metoi usahakan seluruh anggota tubuh yang lepas dari kita itu dalam keadaan suci maka itu jadi saksi itu kecuali wanita yang haid yang kemudian gugur rambutnya tidak masalah ya mikomeki mata paulu jangan dalam keadaan haid nanti sudah berhenti sudah mandi wajib baru apa ulah kanja pura pi mak jene napa matoba makanya dibiasakan itu dahulukan itu makiro pami kato dena perhatikan ngero pada mija kato metama masigi palayo leje tawe untuk membedakan bahwa ini tempat berkah baca nih Allahumma ftah li abwaaba rahmatika ya kato memasuk Allahumma inni as'aluka min fadlik kampun naguruta ke Jadur Rahman Ambodale almarhum al-maghfurlah di sini itu luar biasa barakat na ko kamputai barakat na to pandita itu luar biasa salah satu ulama yang bisa merubah sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan itu dan pengaruhnya luar biasa dan dia adalah ulama yang mukasyafah bahkan ada guru tak mengatakan beliau itu adalah waliullah yang disembunyikan oleh Allah nasabah yaitu pasuru ibu ruta pimpinan pondok saya Ki Haji Fathuddin Sukara saya di situ mengabdi alena pasuru ibu ruta dan beliau itu mengatakan ia guru tahu pasuru pasu palinna di memetuni kaisan pawalu manibawang tu guru tak dan beliau yang sampaikan langsung sama saya nasabah ni lo meto maka daya komate kak nang Haji Fathuddin ngangka ya alena musuru pasuru kak dan beliau hadir pada waktu itu dan alena pasuru guru tak napa memang na sepurano palinna guru tak usapuru de metuni gagal itu waliullah dan nasalul malaika itu malaikat turun yang menjemput memang wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah hanya barakat guru tak sampai hari ini sebenarnya itu luar biasa
tapi marajingi dapi padai guru tak agama lan guru tak jadu rahman bodale nasai maka bela nak den dule dapi ia guru te ulo bolana denang kana dena sempaja ele ulo nak kada ini nama sempajan wani ulo maka de guru bene mas sempajan as setengah ulo maka de mas sempajan na de mana kana dena sempaja kong ka jadi sempajan guru tadi betul kenapa tuh ya kong kay tamuna ya itu aja tapi masih kiri itu kutuma bicara si batu lima kiri itu tuh pura ni matu tu marewa ni masampaja sih tu guru ta jadi ako mega mematoni sampajana tay na tudak biasana ko ni tu baraka mematona jadi ronala maka de guru ta na mega na sampajamu ne tudak biasa ya idi mega mo penontong atane sampajata madari lalo na pangaruhi sampajanya nontongan ikelapin apa lo menontong ana na ikelapin apa lo masampaja na sejung yuro na ikhlas sisa na ikhlas Allahu akbar bakal di matane nasa dito karon na paja iklan iklan carana denu le madecing ya na sampajang itu lino nomor 2 denu le madecing pak make gatau makoro pak mepi mas sampaja na lo mapatoporing mapatopo way pala ya na latu na patehana me baca lam yakuni na samakku inanre ko iyo baca lesi tatta itar pengaruh makanya tinggalkan kalimat terakhir la ilaha illallah pokoknya degaga po tinggalkan semua apa iya ko jama-jama lino bu dega purana kenrol lao dega purana maka daki pura pi dega ya tu makanya maka de guru ta usahakan sampajange mator ko aja ne ko mator sampajange apa iya ko sampajange mator ko nyata mo papisaw iya ki ko mator sampajange madari mepi tu asara mo sampajaloro mepi semua sampaja mangari dia patuli maka de matu pi pak natajangi purana jama-jamana na dega purana pure masasa meki madako sasa pure madako sasa meki masari pure masari meki mapel pure mapel meki manasu pure manasu meki mapele depan pure mapele depan memang reta pure man reta mesi kema bisa panne pure ma bisa panne maka dai pajana mesi kala 50 sasa pure 50 sasa mesi lepi pure lepi mesi sarika tani gare dega purana apalagi ko pak balu ya jiana itu jama-jama tame tataja pura de gaga ia sampajangeng kapurana pura tajama de naga tanya sie tu matu lesye timonri ya makanya tabakan jaki tapi insyaallah rajimana mau mabire jama ta ko padi makun raya terutama syukuru tapan masih kita betungan na tarosib kamasigi unri pa lepa macarama lepa masampajang maka daka masyarakat kutuh imah kurak paham alena bang alena to kama alena to mancajima pak dega jamaana alena kasih meseng lepa na majene bamo pu lepa majene sana meka tamak kamai kakak dero kapa kada tu siba angkani kuyolo kutatoni ma dapena utana ini maka ka tolidi memi ga masampaja nasa iya ko tangasui ko lori sta si basara pak makalan ko lori pak si basara makomi to dicedi dikumi yemi ko mangaribi na madaring katallu yemi ko mangaribi nang katallu ya ko subuh na sa mandari to dega aga mandari tongkah tahu makomi mero kada imani nasa din rakiya idin tikwila ni ka suro ko kama kaidina maju ni wah gili ni minta kak nasa supu paku na surah pelampuri na jadi diku gilinga liga jemelo si bapak lampuri na jadi diku mi surah ba na baca supu paku luruskan dan rapatkan aga ni pelampuri na jadi diku de bilang pun ai kana galo yolo bawan no telega gilinga wasa gen katau de jaga tapi imakun ruto ye jadi tapi nulle kebiasaan naro kasih makan supu pakum namo jadi diku bina surotora pelampuri ini juga jadi masalah maka daka marajing ya tarosi masih kita dari jetoje tu masih kade ini kate doja imang ya nasi salato na imange kate de nah pangkatona masih pak si salah di pegawai sarana mega ni makoko apa angka insentif nang katone janji menre umrah mamula ni si salah mamula ni si salah betongan na tapi barakat na ko insyaallah yan ang kamu paje taw mataw to insyaallah yan ko taw malulumana na nakapantingan mana na masulang itu paya tu ko agami pajo ka pa mako apa tatang katantangan masigi te pajo ka mako pastian ka ya ko bicara na teme yang kalinga di gajaji ko protes na tay di gajaji pak ma bicara mana tay itu namunya tu de nang kana cura pak ma protes to
tapi sana le na isuro de ka pada mi ko bangi tenas ya ni sia tu bang asyadu asyiko nampe maju na irita magato si ko iko makai ka tu de apa na meno makato ba ito nasa makato naraka iya lina nape makatan nimi tendre ni maka watang iya mama ke papa dakwai ura jipa ka tasa kami menyama manca justase maka menyama ustase macara mata cunam polo itu si macara mi pandre aga de na menyama pak maka raja jam-jamang magai de ni apal bang pak disangangi cale ko si umon rikalagang ko subuh pak disangangi ya pal bagang ini di jame cala tu rajin ya kung ka ilmu de ni pak gurong ya ikalagang ko surimon ya ku ya pak gurong na pa di ni jama icale kabura makakan makanan kau ustaz asidak kaki gini masidak kay lumuya dalena ipabila ya pule pa balay ya kamu sibay ni lodong malaika kama suruh kami na masija sisa na lalo cilengang makapat jam ustaz na suruh gede na palipag yan na to ustaz masalah to na isang aya na isang hadisa na tapi din na jamin na palina to lima suruh ya sidak kaki puah majalo mindra asidak kaki na palina din na sidak ka